Pozdrav ljudi, ja sam Gruba iz Kontra Efekta i koristim ovu priliku kako bih vas uputio u par novosti vezano za naš bend i naš autorski rad, ali prije svega bih vam se zahvalio na odličnim reakcijama vezano za naš novi singl i naš novi spot, kako na Spotify prije objave spota, tako i poslije objave na svim mogućim društvenim mrežama, od YouTubea, Instagrama, Facebooka, u svim mogućim oblicima od dijeljenja, komentiranja, lajkanja. Veliko hvala u ime cijele ekipe Kontra Efekta. I s obzirom da bismo vam voljeli odsvirati uživo naš novi singl, a s obzirom da to nije moguće zbog toga što smo još uvijek zatvoreni, budite u toku jer pripremamo nešto novo u malo, tako reći, akustičnijem aranžmanu, pa budite u toku. Tko nije, pretplatite se na naš YouTube kanal i to je to. Sve vas pozdravljam.